lot of offers, but like family is like careful also. Kumin December ni somni paruka India naupang kumsom pariatsin noilam choimoina sangber Pradhan Mantri Rashtriya Puraskar 2025 dawngtu Lunglei College Veng naupang Esther Lalduhawmi Hnamte chu vawiin kha Lunglei District Bawrhsap Navneet Mann chuan thawh pindanah lawmpuina hlanin thingpui inpui. Lunglei DC Office minga Esther Hnamte lawmpuina hlanna hian Additional Deputy Commissioner Piro chuang kimi kheng lotle Sub Deputy Commissioner Pilal himpui pachuaw te po telin Esther Hnamte hi anu PR lawmpui le achung ten an troi awmani. Esther Hnamte in Rashtriya Puraskar sangni somni panga adon lawmpuina le choimoina tan Lunglei Bawrhsap pisa hian choimoina thuziak Certificate of Honor baka lawmpuina poisa fai cheng sing khat an hlana Bawrhsap Navneet man chuan Esther Hnamte chu Lunglei le Mizoram timing thatu ani baka zai manga ramle hnam inpum khatna atana thoktu ani thu soin chuan omati thu asoya Rashtriya Puraskar choimoina adon po phuati thu le alompui takzet thu asoya azirna le azaina konga theitop chhuazel tura cha in du sakna ahlan Esther Hnamte nu PR lawmpui chuan Esther Hnamte in mi hria ta hlo theina tur le du sakna le choimoina hrang adon theina tura buai pui tu le thlop tu zong chunga lawm thu asoya Rashtriya Puraskar choimoina dong theitura Lunglei DC in rotna le fakmoina recommendation thatak an zia sakawangte award ta don hnuwa an ngai sak zuina awangte in lawm thu asoi Bawrhsap le official te hian Lunglei kumsangni somni paruk Republic Day lomna azai turin Esther Hnamte hi an som ngala ro kholna dang a omlo chuan zai turin an in befel ngalani vawiin December ni somthum sangni somni panga hian Lunglei District Superintendent of Police Lalmuan ki mahovin thawh pindanah Christmas walk veta police duty dan thlir tani he huna hian Additional SP Puke Beimoto Sabaka Zonal Officer le Sector Officer Ruat Police Officer dangte antela Zonal Officer le Sector Officer te report ngai thlak ni in kumthar walk veta duty chunsom dan tur soi ho ani a he huna tarlan ani danin kumsangni somni panga Christmas walk veta Lunglei District a thildu omlo thleng a omlova boruak muan tak hnuaya Christmas hi man ni in lirthei chet sualna motor accident thleng report don ani lo baka Christmas walk veta thu buai zialu atlem chan chu tlomngai pol te puina Police Zonal Officer Sector Officer le duty te thawh thatwang ani thu tarlan ani Lunglei Police thunei tu te chuan naktuk December ni somthum pakhata changa January nili sangni somni paruk thleng chu sarkar pisachol ani don awangin hemi hun chung hian office hotu te chu an office building le a huam chung te veng thatur le closing tur ngenin office veranda te po zanah ti eng thin turin an ngena Kumhlui thlah zanah mipuite halpuah le halmawi baka puak thei chi reng hallo turin an ngen bok SP hawa thutkhawmah hian halpuah le halmawi chungchanga District Magistrate-in khapna thupe ka chhuah to anga khauh taka hmalak dan tur soi ho ani boka kumthar lo thleng tur hmuahna a police le traffic lam chu in thla dah lova ngor taka duty chunzom tur le venkil khor lam te po tlawkwal vek tura hriat tir an ni